Dobro jutro i još bolji dan. Danas je naš 13. dan. Znači, da pogledamo što imamo danas da radimo. A da, isključila sam internet, rekao da me niko ne smeta. Znači, šta ja ujutro radim? Jutro samo sam pila, da kažem, vodu, čak nisam ni čaj, nego jučer sam spomenula da sam koristila laneno seme sa karanfilićima. Znači, ja tu smesu koju sam jučer spomenula, znači uzmem samo jednu kašiku ujutru, jednu kašiku se uzme, znači to se koristi 3 dana i onda 3 dana pauze. To radimo za čišćenje crijeva, da izbacimo parazite i bakterije i znači kada smo potpuno zdravi to možemo da radimo. Ne treba da imamo neki problem da bi se očistili. Zanimljivo, neće internet da mi se uključi. Ja mislim da današnje vežbe i nisu teške. Ali ja nemam interneta. Zanimljivo. Konačno. Znači imamo prvi deo 7 minuta vežbe i 10 minuta joga, to je to. Znači započet ćemo danas naš dan. Možda bi dobro bilo za ljude koji nisu pre radili da odrade par vežbi, bilo kakvih vežbi ovako, znači malo gore, dole, tamo, vamo, znači uopšte je nebitno. Samo da se malo organizam pokrene, da ne budu nam vežbe jutros teške, da odradimo bilo šta, znači nije bitno, znači levo, desno, ovako. Ok. Malo da se pokrenemo. Sad ćemo da krenemo. Prvi deo 7 minuta. Znači, ako hoćete radite sa mnom, ako hoćete radite drugim tempom, znači ja nastavljam po ovom programu. Znači, ok. Ok, druga vežba. Wow. Aha, a ovo je smanjeno.
Drugi deo. Skekovi. Ok. Znači, ko ne može da radi skekove, spusti kolena i odradi lakšu opciju. Ok. Oblique sit-ups with toe taps. 30 seconds. Odemo na leđa, držimo ruke, noge i radimo leva ruka, desna noga. I obratno. Ok. Squat thrust. 30 seconds. Malo je ovo ubrzano, ali dobro. Aha. Plank step up. 30 seconds. Znači, sljedeća vježba. Swimming. 30 seconds. Znači, ništa ovo nije lako, ali uvijek radimo koliko možemo. Podignemo ruke i noge od zemlje. Ostanemo na stomaku. Znači, vježbe su namijenjene za stomak. Ok. Dosta. Idemo dalje. Butt kicks. 30 seconds. Da dohvatimo koliko više možemo, na primjer, našu zadnjicu, da stegnemo ove prednje mišiće. Znači, uvijek je dobro da se pomeraju. Modified jumping lunges. 30 seconds. Side plank hip raise. Right. 30 seconds. Radimo našim tempom. Ok. Držimo ruku. Noge ispravimo. I radimo. Odižemo ovako kukove.
Znači, ove vježbe su namijenjene za moju težinu, kako sam ja izabrala da radim vježbe Side stomaka. plank, hip raise left. 30 seconds. Ako radite, uvijek radite po vašem izboru, ali možete bar vježbe da pratite. I obavezno po preporuci pre zagrijavanje. Wow. Prvi deo završen. Znači imamo još drugi deo. Prvi deo smo odradili. Ok. Sad idemo drugi deo. Drugi deo je joga 10 minuta. I to je to za danas. Znači današnji dan nije toliko dugo, nije dug, ali nije baš tako ni lako. Ok. Ovdje sa jogom ćemo da izgubimo 10 minuta, a gubimo 23,7. 23,7 kalorija. Ok. Sad ćemo da krenemo. Full body warm up. 1 minute. Aha. Ok. Znači, stavljamo malo kolena i okrenemo ruke. A probamo da uvlačimo i izvlačimo stomak. Aha. Burn it. Breathe steadily. No excuses. Znači uvijek izvlačimo i uvlačimo Just stomak hang in there. kad se pomere. Ok. Ovo nije baš tako lako kao što izgleda, ali mi radimo najbolje što možemo. Lunge, right leg. 30 seconds. Istavimo leđa i ovako. I probamo da, znači ispravimo leđa. I da cuckamo ovako. Ok, gledamo pravo. Wow. Jao. Nismo ni pola. Ok. Wow. Moram da prestanem. Lunge, left leg. 30 seconds. Wow. Puno je teško. Znači radimo po našem tempu. Meni je ovo za moj tempo malo teža opcija. Ok. Još malo. 7 minuta. Ok. Wow. Front spiral, right leg. 1 minute. Izvučemo jednu nogu i probamo da idemo unazad koliko možemo, unapred, napred koliko možemo, unazad koliko možemo, napred koliko možemo, nazad, napred, nazad,
Nazad. Burn it. Naprijed. Nazad. Naprijed. Breathe deeply. Nazad. Naprijed. Nazad. Naprijed. Wow. Nazad. Your body's worth it. Just a bit more. Wow. Naprijed. Nazad. Naprijed. Nazad. Naprijed. Cat spiral. Left leg. 1 minute. Promenimo stranu. Znači, izvučemo svoju nogu i okrenemo je nazad koliko može. Napred koliko može. Nazad. Napred, nazad. Napred. Nazad. Napred. Nazad. Napred. Nazad. Napred. It's easy for you. Ne. Inhale. Exhale. Exhale. Mogu da pojačam ako mi je lako. Ne, ovo je više nego teško da kažem. Come on. Ako da ostane. Just a bit more. Wow. Wow. Expander. 40 seconds. Legnemo na leđa. Legnemo na leđa, podignemo noge i podignemo i ruke. Znači, noge stoje ovako pravo i radimo sa rukama ovako. Znači, ne idu noge skroz dole, nego naprave neki mali pomak. Work it. Ok. Ovo je za stomačne mišiće. Wow. No time for rest. Prave. Džaba. Aha. Da se prijavo. Table. 40 seconds. Wow, da pravimo most. A nije ovo baš za mene, ali ok. Sjednemo. I onda se izvučemo. Wow. Ne može. Sjednemo. Izvučemo. Sjednemo. Hold on to it. Izvučemo se. Sjednemo. Izvučemo se. To je koliko ja mogu. Ja ne mogu više. No time for rest. Normalno trebala više da se izvlačim, ali to je maksimum. Wow. Slider. 40 seconds. Znači radimo levo, desno. Aha. Idemo levo, desno. Pomeramo naše telo. Znači idemo na levo, na desno. Ok. Probamo. Znači ipak je glava dole. Znači prvo na jednu ruku, pa na drugu ruku. Hold on to it. Pomeramo i telo i ruku. Glava je spuštana. Ok, koncentrišemo se. Hold on to it. Na desno, na levo, na desno, na levo, na desno, na levo. Evo, završili smo i ovaj drugi deo. Znači, za danas je gotovo. Ja ću ovdje da napišem da je danas drugi deo bio težak, da oni sutra olakšaju.
ovaj drugi deo. Ok, danas vam želim prelep dan i drago mi je ako ste radili, ako ste uradili nešto dobro za sebe, ako niste, uradite to sad. Ili odradite zahvalnost, to ja radim svako jutro. Zahvalnost, zahvalite se svemu što imate, zahvalite se. Ja se čak zahvalim i ovom internetu, i telefonu, i stolici na kojoj sedim, i podu na kome sam, i garderobi, i očima, i ušima. Cijelim svojim telom se zahvalim i rukama, i nogama. I tako započnem svoj dan. Ne bi bilo loše da se i vi toga prisjetite. Želim vam sve najbolje. Vidimo se sutra. Do sljedećeg druženja. Ćao. Wow.